Mururungano uyu uri utafanitio tauni-ini ya Naivasha urongoreirie kung'ethanira na uria wititio ni ngwataniro ya Azimio la Umoja mwena wa Nairobi. Atongoria aya makiukumithia mari hamwe na aikari makiuga ni meguthingata thayu ona mito ya kuria muingi kururungana yeha. Kuringana na mubunge wa Naivasha Jane Kihara akumithitie ngwataniro eno akiuga muingi ndungiririria gucoka ndia-ini ya bara cia thutha wa githurano kinene. Ithuĩ Naivasha twanakanyuĩra kwoguo na tutikwenda ũndũ ũngĩ, tutikwenda biacara cia andũ ithũkio, tuoka kuheana riboti itu ya ati ithuĩ turenda thayu na mundu uria urenda kuheana holiday na timo thirikari na ndiandikitwo ngatheti-ini ya thirikari iyo tutimiui. Tire mundu tungitikiria akorwo ati niwe guthukangia thayu witu na athukangia indo cia andu aitu. Thirikari ni raugire ni gutugitira, no indo icio ni mamenye ni ciriene, ona ithuĩ enyewe ni tukwigitira. Mururungano uyu ukite oriri naguo wa ngwataniro ya Azimio la Umoja uratwarithio na mbere mwena wa Nairobi na icigirira ciaguo. Andu a Nairobi ni maregete ndeto cia maandamano ati ni kuri andu maragirwo kuma Nyanza mageretio haha magitwarwo Nairobi. Akorwo mekugera bara no itu tukurarania nao haha, mundu rathie Nairobi wira ucio akahituka, mundu rathie Nairobi kurehe bara ucio tukamucokithia kwao, tondu tutigitikiria thayu wa bururi uthenio ni mundu orona umwe. Kama kuna watu wanaona kwamba wanaweza kuwa na serikali nyingine, tuko na uchaguzi wa 2027, wangoje wataweka ule ambao wanataka, lakini kwa sasa tunasema tuko na serikali ambayo tunafaa kuheshimu na tuishike mkono, inayoongozwa na rais mmoja tu na ni William Samoei Ruto na mdogo wake Rigathi Gachagua. Irajagia maandamano no ni harorenda nigetha andu aitu moragwo, no tutigwetikira uguo, tutigwetikira uguo, no tuguthie na mbere kunyitirira rais na naibu wake. Kiribotera Inooro TV, njitagwo Ani Ngigi Wanyamu.